tuni Kuki news hin vezo se na bon chavin lem nei vin tuni a hi thusu hin sei daw hitin lungel in sei deu don butna in bol de wai ti chu subscriber hon don butna nin bol pi in hi chi chung changa hi hil che na nin bol pi in ti za chu tuni a hi hil che na zong hin bol lo hitin chule lungel zong in sei khom de wai tu lai ta Kuki cha te din mon hi HOITAH I vet na hi le sentiment hi sang mong a hi ta in ahin la igam ke vai po dan enam ke vai po dan hi ivet na hi le sit om le jeng ji mundang danga wang chu kes o hon jong campaign anabol luven public consultative ti a jong chu ana chi pi win district chom ma jong ana chon novin block chom ma jong ana bol luvin ahin la hi cho chu I macha na ki cover lo a hi in tu ni a hi journalist khat hi na dung juya thil dan hi im chep lo hiela public consultative ti a 21 October 2025 ni a em songel muna anakinei pen chu hil chet na in bol de wai thu ngai dan thu a ngai dan le dei sa na in sei deu dei sa na ho jong in phone de wai mi tam pin video cho innovate de wai in hichiwa hi Kuki journalist union ho jong ga ki zaw a hi in HOITAH record a ki bolin igam inam ki vai po dan hi ipi bola chal theilo ham a hi lo vai le tu ni chan ge ya Kuki cha ten movement in nei wa kumni kumthum lang in bol na chungo wa hi I atila aban ki chal be theilo hela mun khat nai ki tang den hitam mi khen khat in a sei ai le su ho kingo a hi in khen khat in a sei le KZC kingo a hi in khen khat in I sei wa hi le nan su ho jong kingo a chang le MLA ho jong kingo ki ji a chang le CSO dang jong kingo a hi inam sung imi isa gen thei dan hoi ivet na hi le hinge ngo dinga chu lom ta wai lamkai khan mi pi mopo khan mi pi chunga vai hom khat a hi ta je wa chu hinge ngo dinga chu lom jong a hi win a hin la lamkai ki ti lunglet ngai ai inam sungu nam la jong hi Kuki nam sunga vai hop hi thil ha sai hi zong le lamkai ki ti chu lunglet ngai ai hi chi mi pi consultative ma holim na ho chu imu de wa hi pu henlin thang a hi in a hi lo le a KZC langa ti te a organization mina sei thote KZC leader a hi in a hi lo le KSO leader a hi in SO leader a hi in SO langa leader khat adang khat jong a hi kin ama ho si holim na ho chu akingai hlain A to Z avela ke adang ho hin veliza chat ngai de hom bang ke pon ke hin vel thum vel li HOITAH avela ka ngai chu a hi wanga chu hi chi mi pi consultative a hi lawai le KS on organize a hin bol dan to hin ki to ka sapon nei ipg nam ti le tunia hichiwa igam inam gen theina chung changa mi pi consultative ki nei kiti chu the way forward masanga I tabang to gon inei diwam ahi lo le tunia I chan I macha lova iti pan ila diwam hi chilai chu su phat angai ti pa hi I sei diwam ti pa hi anaki ngai to ahin la hi so chu khat cha jong anaki mu do poin hinge lang khana su langa leader khanin in saina chu kidem to hi pai haute ti wang chu neu khat hi chu the way forward na chu neu khat ga po lut thei ding chang khat bo cha kimu in adang cheng chu report pi a matha ga mo hi ta chu hi chi tu ni a ahung ki seilo na hi 21 October ni a THIL so ta tu ni a hil che na hin bol pane ti jong ium mai thewa hin ei chi chu a video ho hi aninga chung ki sei tho a hina in a hin la hi chi subscriber hon do na ni nei ji wa chu
people movement meeting kinei pa chu I ati le I macha ki zado lo ham a hi lo le hi chi people movement meeting kinei na chungchang thu chu neu chanin sei pi te te in ti a request ahung je a chu tu ni a hi chi video ai se mo hi in gamdang thu su ho chu video ki tiang le hin sei ho hi ten tu ni a hi chi people movement ti na meeting kinei na hi in sei deu a hin tu ni hi 23 October 2025 a hi tai ni lang chi a hi tai hi zong le ge le zong le het thim na diwa koi ta bang ham khat a video na mu lova a hi lo le hi chi ki ho na a THIL dan ho ana he thim lo ho dinga chu tu ni a hi in sei deu a hi in alung hang nom long hang tan tin thudi pa chu in phon ro de wai aji chu ke ho Kuki journalist hon jong a hi thei chana igam inam machal ding le igam inam sunga thudi pa hi I atila ki phong do theidam ti a hi chi to go na chu KJU ki phu a hi in hi ja chu tu ni a hi chi question hung ki do a hi le sei loading kanom po in hi ja chu tunia hi chi topic mang cha in se wa in KSO leader president pan jong ahin sein phat ahin hongin phat ahin hon zawa chu KZC langa leader in hi ta chu report ahin bolin KZC ahung ki phuti la ipi bola hung ki phu do a hi lo le KZC hi ipiti hung do ham ti ho chu holim na sau ta ahin nein hi chi zawa SOO ho phat ahin peki novin SOO hon jong masanga movement chu hi chi tabang ahi in tu a movement hi chi ahi ti hi ahin report kit nen aban kit na SOO lang ma a jong hi chi to bang chu ahung ki sei kit nen ahin la ka sei ma banga chu chiwa SOO langa leader khanin ahin sei na a amin ho sei po te ti wa hi ni ze a chu aman ahin sei do na a chu ahi le Lamkai ki oi mo a lamkai ki gin mo na ho hi inampi la sap na khat he ti chu di ai ipije nam til tu ni a hi igam inama dinga koima akipedo ngam umlo a hi wanga lamkai hon lam ahin kai wa inam sunga wa ya hin hop mo wa ama ho igin mo ki no wa hi le iti ama ho chu hat thei ding ham lamkai to sot dan hi ikijil jep de wa hi Lamkai in apha bol hen lang ase bol jong le yes iti a hi le chun inam sunga chu ase ding lai jong chu aphalanga hung ki hei the hi ti pa wang chu neu khat la the a hin la tu ni a isei nom pe nu chu public consultative ti a meeting akinei ta a public movement chungchanga meeting akinei a hi le ipi bola hi chiwa holim na ho a chu people movement khat chan jong amin pha lo ham hi chi lungdon tai to a jong hi 25 October ni ting le hin Kampopi district langa jong anei diu a hi in hi chiwa jong hi lamkai hon jong anangai vil na lamkai hon jong a hi the ai le KSO lang hi hen organizer ho hi hen a hi lo wa hi le hi chiwa holim bolding hon jong a hi the ai le hi chi to bangai holim e bol ki ta lo de vil ka hin ti mi nei ipiji nam tile tu ni a hi chiwa mi pi hung ke khom zo si public consultative ti a mi pi hung ke khom zo si chun I ati le kagam kanam a dinga hi thil pha khat be ka sei do thei dem a hi lo le kagam kanam hi I chan ge ya machal na ne hi tam ti a hi gamle nam ngai lu si si hung ke khom chu a hi wanga hi chiwa chu way forward I khan to na diu mong kisei do na kamu lo chu ke ho zau na chu nang hon iti na mu wam bang ka hepon a video ho chu na vet nom wa hi le lunpu vlog nga jong chu Imu di wa hi in chule Kuki media a jong chu Imu di wa hi ama ho cho KJU member a hi vin camera ki fit na hi ta chu ki ka ma live a jong ki bol a hi ivet nom wa hi le YouTube ma na lai a hi ivet thei wa hi ahin la kei dei dan chu a hi le public consultative meeting inei ta wa people movement Kuki cha te gamlenam iti khan to machal na inei thei di ham tele tu le tu ai ki phin naw chu adang hi lo chu separate administration ni pivin kei ho mei te government no ya ka nom ta po vi
hi chi chu hi chu ke ho le ke ho atuma ki vai pu ta wingi separate administration hi chi chu oi thum pau hi a hi le hi chi separate administration I thum pau chu iti imu thei diu ham iti lol hin na I chan diu ham ti pa hi a main point a ki focus en la hi chi imu tiang ole iti ki vai pu diu ham na hi chi focus leo han ka dei hi a hi wanga public consultative meeting a hi la vai le mi pi movement bolding kiti mi pi movement ki phatalo way forward mong ki phado talo SA chu hi chlai chani ge win SA mu na dinga chu hi ta hi pan ila de wa hi ti a mi pi vai la na mong la talo hi chiwa chu hoila ya imachal de wa hi ta report a hin pi zo wa chu thudo na phat an hon taw chu thudo na phat an hon wa jong chu mi pi hon adei dan ho a hi lo la alung BOINA ho nga adei lo ho a hi lo vai le igam inam sunga hi chi to bang a hi ipiti dan ham tia thudo na question phat a hin hon taw chu a hin hon wa mi pin adei bang a hin sei ai la to ta nang to ta aban sei be ta hi in kiti chu hoila ya chu public consultative na ko mi pi thu sei ding I phal lo wa mi pi I to sa wa hi le ipi bola mi pi ki ko na hi chu ken tu ni a hi thing san a ka sei THIL a ho zo se hi chini a THIL hung ho zo se chu he thim na diwa ka sei hi mi pin separate administration Ithum na wa Kuki chate atuma ki vai pu na dinga I chan ge ya machal na I bol de ham a hi lo le I machal theina diwa I chan ge ya to gun inei diu ham ti mong kha cha jong a ki zapoi ki ti jong le ki zo lo ding hi chi khanin a hi na ding kha a hi ta khat a hin do kha a hi le e to ta nang sei ngai lo hi chu ki ti chu hoi la ya khan to na ding mi pi lungel la de wa hi le leader ka hi ti le mi pi sei sa de alung kim lo na zo si jong sei sa de a phat mo le parliament ho banga ho ikina de chu asunga chu ha na ikina wa apolanga I macha ipo do ta lo dio ilung han ho chu apolanga isut jom lo dio ti na hi chu asunga chu inop le kinil ho hitin a sei nom sei sa ho hitin nang phat akchai tai hi chu aban sei be hi ti ho sa nga chu na sei nom sei alungel zo si en sei la ting le leader kai iti wa hi le adi poi nahin sei pa chu hi ti zo a hi ti ai I hil thiem de hom ti le hi chi jong chu hi ki talo thudi koi ma chan sei do ngam talo na a hoi na langa ikiwa iki ho limo wa a pha bo I sei wa I bol phat na jing I sei wa report I bol pau chu ka dei poi ti hi tu nia ka sei do no mai kanami te ho 25 October ting le kampo pia jong hong kit ding a hi chi ting le hin lamkai ho jong ki gingu hitin a hos hon jong HOITAH bol go hitin inam pi khan to na ding le machal na ding SA idel vai le Iti Imu Thei Diu ham imu ting le iti ki vai po diu ham hi chi hi ngai to te tu ni a SA idel wa SA thu mong ki sei do talo mi pi movement panoi te mi pi movement mong ki sei do talo imu nung teng le iti ki vai po diu ham ti zo tu ni chan ge a koi ma chan future nei lo hi chi wa koi son hung ke dong kit khat ka het chu a hi le tu le tu a hi mi pin akine pi chu SOO ho a hi in a hi le SOO ho hin tu a hi nang ho hi central government to tok nei ne hi ven iti ham khana hi chi hung chi ta hi han lang hi chi hung hi thei ta hi han lang hi le second plan na nei wam ta ka nei po vi second plan ki nei lo plan B ki nei lo wa plan A se focus wa hi le hoi lai cho lol hin na I nei diu a hi thei ai le ABCD ti ai goal su yeng diu hi chi pa cho fail le khai chi pa fail le hi chi pa ti kha chu I nei diu chu tu ni a plan B a nai poi plan B a ki nei poi kiti plan I ma cha nei lo hi la tu ni ai ki phin pau hi
ila sap na wai hi je a hi inam pi tu ni a ki tang de na hi ti ka sei do no me ne a hi the ai le inam sung wa I bol lo diu neu cha ga ve lo hen government I dei lo hin mai te government chu ki dei lo wai a hoti ai le mai te government chu ipi bola tu ni a igam sungwa function na lai ham chursan pur hi han tingnopal hi han chandil hi han a hi lo wa hi le ka po pi hi jong le police ong ke min pha la manipur police I dei lo pau chu ipi bola tu ni a hi manipur police a igam sunga ikoi koi jengwa Manipur government chu idei lo vai le su umang dingai hi chu isu umang to ka wa chu government KISEM thei lo dingai atuma ke vai po na lo dingai atuma ke vai po na de ya hi le ki vai po na dei lo pa so na su umang masat ngai ai gari khat na ne ya ka dei poi na ti ana he jeng atha jong cholo wa alui pa chu na to jeng le hoi la ya chu gari tha na nei ding gari tha na de ya la lui chu na ki zo do ding a hi lo le na khet sit dam na hal sit dam khat na bola a tha na ki zo ngai a tha zo na ding a chu iti sum ka hol dam iti pan kala dam ti pa chu ingai to de wai hi chu ka sei na a hi in zo wa ka sei chu sa Ithum movin sa Iti Imu Thei Diu ham iti sa mu na ding a chu pan ila de ham ti mo mong lo wa azat cho ma ikiniel pau chu ka dei poi ti hi tunia keilung gel kan sei hi ani na a hi ga vekil lo chun kaile don bol hi ngauti igam sung inam sung hi ipi bola khang to theilo ham kaile don I bol je wai kaile don I bol ta wa hi jong le alut na khat siemo hi ti hi chu hi le achu na khat ding ai sum jong hi amina krol khat ti jong le hen amina chu krol khat I ti chu atama a hin la hi chu min ni chenga zanini ham jathum thum ham na hin pi hen lang ele kum izar ham kha sunga chu krol kha chu gang ta na ni chai ding na ni chai lam na het lo ding a hin la tha khat na krol khat chu khat vei pi a hong ki pi hen lang hele achu na khat disu in mun na ki cho ham a hi lo le in na ki sa ham gari na ki cho ham ipi ham khat chu na bol do thei disu a hi wang ni chenga zanini hong ki pi chun hoi la ya chu ipi na ki cho ding ima cha na ki cho do lo ding hi chi chu ai hi za a chu kaile don ki ti pa hi achu na khat bol lo hi te kaile don inam sunga I bol wa hi la mun khat na lut hen mun khat na piu te hi chi chu a hi le tu ni a kaile don chunga koi ma phun lo ding hi a hin la tu ni chan ge ya inam sunga kaile don na mi tampin phun chil na amazing hi ipiji am tela amuna alut na hi ako tambe sa mi pi dinga jong THIL ha sa hi igam sung inam sunga building hoita ta ki tun zo lo na jong hi ki inei lo je akitung lo a hi poi akitung zo so ke koi ma zo sin building ki sa so ikisa thei so ke wai kinei tho hi chi building sa na ding ho pen ta a hi wa nga chu ipi bola ki salo ham ti a hi le kaile don tamai lakhat man in na sa na dinga chu kaile don na pi a hi le sang som gup ham khat bo na nei di so 40% chu man lowa ki sai ta chu hi chi to banga hi chu inam sunga mun khat iga ki zo to jong le hi chi ki ka la a jong chu text tampi ki ne so sum tampi ki pe so ei ho ki ka text ki don pau hi ei ho ki eng bol ei ho ulta hi to a melong ho gamau ga chi lo chun melong ho ama ho mi a hi ai le text ala lo a hi wanga ku ki sa te ga lut kha a hi le mun tina text ala hi chi hu chu mi pandan min iti na to a hi lo le min iti to gon ane ya anam khang to ham ti pa ho hi chi hu I ko pi nga ye tu ni a I ho chu za dang nam dang text kilalo a hi wanga ei le ei hi ting le nang ho be hin pe loi tang ai lo le ka tha ri nei chu ti ho po hi chi lungel in nei lai se wa inam sung khang to lo ding hi kana me te hoi choi isu mango ngai ai athum na a hi tup na be ya na tong hi in ti tup na be ya hi na I to lo diu ka dei sai nei tu ni chan ge ku ki cha ten separate administration I kamu wa I phon wang wa
plan ima ki nei lo tup le doi ima ki nei lo ki hing chu ngize a chu a hi the ai le plan inei wa ngai plan chu a inei wa b inei wam c inei wam tampi plan e go no ngai khat a fe lai le khat nai lut de khat a fe lai le khat na lut ding ti pai to gon inei wa ngai tu ni a ke to gon bo bo chu to gon hi han plan hi han ke plan bo bo chu ke planning bo bo chu plan hi han adang mo mong ki zui pon ti lungel inei pau ilha so ngai e hize a hi inam sung khang to thei loi mi plan khat chu nang plan sanga ahung hoi zo a hi zong le na zui ngai ai hutilowa ke plan pa chu hoi mo the thuan lang a hi lo le lol hin na loading ke na sa a hi wa nga chu ke to gon a hi ja chu mi pin hin zui te hen ti a ipui vai le tu ni a hi inam piu hi ko hu a ipui lut kha de wa hi kana me te ho ki gel phau ti tup gil na nei lo plan nei lo wa nam pi kong tol po ti I tol khil kha de wa hi na to na them zo si a pathin ta san in lang pathina ki ta in lang pathina ki ngam in lang pathina thum in lang bolin ilo hin de wa hi hutilowa nangma deida na kong na to la hi le pathin alung hlailowa hi le inam kong tol howe ko hu ani tol lut de wa hi tu ni a jong hi igam inam gen thei ha sat na ho hi veleu chun inam sunga pathin za lo tampi ki umai pathin ta san lo tampi ki umai pathin lungdai langa vai hom lo tampi ki umai hize a inam sung hi boy hi to a jong avela ga seileng inam sunga kuki cha ten hi chita bang movement lin ta in evin a hin la koi ham inam sunga lamkai lam kalangin a seile a chom a hi in lam kalanga leader chom sanapati langa a cho kampopi langa chom chandil langa chom jiribam langa chom tengnopal langa chom hi chi ho chu koin in pun en kan khom deu ham ipi nga na lai ham tu ni a kuki cha te khat hi ve pan khom deu hi I pan khom mobile le I lol hin deu hi ti koi ma cha ama mo lo a hi le ipi bola I pan khom thei lo ham pathin I het lo jiwa ikiniau sa nom lo jiwa tu ni chan kya kuki cha ten gen thei na ha sat na I to wa hi ti chu kaga sei be hin tin hi chi chan chu lamka khopi sunga tilhen em songel la public consultative meeting ana case on organize ana bolna a THIL hung hole thu anaki za ho cha hi in a hin la hi chiwa public consultative meeting mipi movement chungchang mipi consultative meeting nei ding ti na hi mipi movement I ma cha anaki sei da opo in ading do zo si in report a bolovin way forward na ding a point kha cha jong a ki koi do opo in a hin la mipi thu do dinga chu mipi in thu a hin dong ovin a hi le lamkai hon to tan ti a hi a sei ding jong sei sa lova a to sa loi jong uma hi bo wi ti chu neu cha report in bol theu hin tin I het thiem deu ka ta sanin tua hi ananga kit no hi tin 25 ting le hin Kampopi district langa jong hung ke ball kit ding a hi the a hi le organizer ho hi han nam sunga lamkai mi pi masanga idinova inam igama dinga thu isei ting le igam inam khan to na ding le igam inam phat chom na ding sei hi tin keiman kagam kana ma dinga ipi thilpha kana bolam ti a report petalovin tu ma ba na hi kagam kanam I chan ge ya masot na nei thei ding ham ti idea zo hi share bol lew hen I meeting ho wi lol hing ding hi ta hi I bol zo mo wa hi le amin athupi a hi in a hin la asunga sei do I ma cha lo plan I ma cha nei lo hela MLA ho zong na sata a ki got na nei diu ham ti le khat cha zong present bol lova ahung ho bang hi vet na hi le inam sunga igam sunga leader ho tu ni chan ge ya na serious nai po ve ti hi kimuchi nei hi ze a chu a hi the ai le inam igam alien aneu hi zong le
igen thei tiang ole nang zong nom sadi lo ding nei ti pai iki het nova igam inamin iti masot na aneya iti machal na anei thei ding ham ti pa zo hi focus hoita abol lo hi tin mi pi consultative i bol ting zong le mi pi ho zong alung dei bang sei sa o hi tin hi chi chu i hil che no mowa asai di lo wa hi le adi pa chu kang cha i hil che devin kanam lam kai ho avelin kain tem kin ne hi tuni Kuki news in ve zo si na chung che vin ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bu jing taw hen